Na nješkajšej press-konferenciji predsjedatelj Međunarodne biskupske konferencije Svjatogo Kirila i Metodija i zrenjaninski biskup Monsignor Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup i metropolit Stanislav Hočevar i sekretar Međunarodne biskupske konferencije velečasni Mirko Štefković jedno prezentovali zaključenja zo zdvodnjovej biskupske konferencije, na ktorej prisustvovali vladikove za Srbiji, Čarnej Hori i Makedoniji. Na tim stretnucu bešedovane o narisu hraždanskog zakona Republiki Srbije z okremnim akcentom na aktualni temi, jak co to surogat macerinstvo i eutanazija. Na pitanje novinaroh, jaké stanovisko katolickej cerkvi o tih dvoch zjavenjoh, Monsignor Ladislav Nemet potolkoval, že cerkva nje potrimuje eutanaziju, bo slovo o neprirodnim ceku života, ale preporučuje palijativne liječenje i prebuvanje u hospisoh. Keď slovo o surogat macerinstvu, cerkva nje potrimuje taki sposob začaca, ponežeše posle oplodzovanja vajičkove i klitinki okončuje selekciju, posle ktorejše zažljem zabiva potencijalne žive jestvo. Všedijak, že konferencija nie može odstupać od doktrini cerkvi i ona muši i ma obowiązok vyniesť principi i povest. Znači, na peršim mjesece počitovanje ljudskej osobi, bez ohľadu, či ona jaké je viri, či je virnik, či nevírnik, či jak. Na peršim mjesece ljudska osoba, počitovanje ljudskog života od počatku do konca, na to sposob všelijak, že na osnovi naturalnog prirodnog prava. Na stretnucu z novinarami predstavitelji konferenciji ocenjali, že stan u cerkvi i društve dobre, a tiž tak i sotrudnictvo z drugima cerkvami i vrijskima zajednicami.